Sihen tu kahil shkalak'ob, ump'eluchan kahil tinum, hachpalen katinata, chen xok ubehil ti alubey tal ip'atikpachil le otzililo, le betike timp'atahin kahal ti alimbin xok saki, walkila uxka'an sahilen finanzas, kintz'ak xok ti kump'el universidad. Tene ink'at ka'ilak tumen xok nalobe, hach kima kinwol yo'lal maxeni, yo'lal inch'ibal, ye'tel yo'lal ba'ax kinbetik. Timp'atajtzelik tulakal insajkilob, timmek'aj imase walch'ibal, ye'tel kima kinwolbeyo. Ichilb'ax kibetike kikaxtik intz'ak k'ajolb'il tumaya kajobe bixunu ukil uk'abet kun sal tak'in. Tialiwantik ulak kolelob, tumenin wojel, ubey tal unahal tik tak'in tialukuxtale, k'anan tialu tselkuba tu'uxkulobiltaj. Tene Marisol ken Kamalen, juntul kolelen peksik uyol ulak winik. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.